بسم الله الرحمن الرحيم. En nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. نبدأ اليوم الحديث عن الركن الخامس. Hoy vamos a abordar el quinto pilar. من أركان الإيمان. El quinto pilar de los pilares وهو de la fe. الإيمان باليوم الآخر. A saber, la creencia en el día del juicio final. الإيمان باليوم الآخر يعني أن يؤمن الإنسان المسلم Creer en el día del juicio final significa que el musulmán debe creer بكل ما أخبر الله به في كتابه en todo lo que se cuenta en el Corán, وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم todo في lo سنته que se cuenta en la sunna por parte del profeta مما يكون بعد الموت sobre lo que ocurrirá tras la muerte. من فتنة القبر Es decir, de la tortura de la tumba ومن عذابه ونعيمه y también de la delicia ومن البعث والحشر y también de la congregación y la resurrección, إلى باقي أحداث اليوم الآخر. entre otras cosas que ocurrirán el día del juicio final. فاليوم الآخر El día del juicio final يبدأ من بعد الموت. empieza ya una vez ocurrida la muerte. الواجب على الإنسان المسلم El musulmán أن يؤمن به إيمانا جازما debe creer firmemente en el día del juicio final, بكل ما أخبر الله ورسوله. en todo lo que cuente Allah y su profeta sobre este tema. لذلك القرآن الكريم Por eso el noble Corán اهتم اهتماما كبيرا باليوم ha الآخر. dado una gran importancia al día del juicio final. فهناك مظاهر كثيرة نراها في القرآن الكريم Hay muchas manifestaciones que vemos en el Corán تدل على اهتمام القرآن الكريم باليوم que الآخر. reflejan la importancia que da el Corán al día del juicio ما final. هذه المظاهر؟ ¿Qué son? ¿Cuáles son estas manifestaciones? ثلاثة. Son tres. هو ربط الإيمان باليوم الآخر Primero, vincular el día de la creencia en el día del juicio final بالإيمان بالله الخالق. a la creencia en Allah el Creador. المظهر الثاني La segunda manifestación هو الإكثار من ذكر اليوم es الآخر. la frecuencia en la mención del día del juicio final. المظهر الثالث Y la tercera manifestación هي كثرة أسماء اليوم الآخر. es los numerosos nombres del día del juicio final. فلو تحدثنا عن المظهر الأول من اهتمام القرآن باليوم الآخر Vamos a hablar de la primera manifestación. وهو ربط الإيمان باليوم الآخر Yes. بالإيمان بالله الخالق، Vincular la creencia en Allah en la creencia en el día del juicio final. نجد عشرات الآيات Veremos que hay decenas de versículos تتحدث عن ربط الإيمان بالله الخالق que vinculan la creencia en Allah, el Creador, بالإيمان بالله. con la creencia en el día del juicio final. فيقول الله في القرآن: Allah dice en el Corán, لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. pero la virtud es quien cree en Allah y en el día del juicio final. ويقول القرآن أيضا: واعبدوا الله وارجوا اليوم El الآخر. Corán también nos dice, creed en Allah y esperad el día del juicio final. من آمن بالله واليوم الآخر. Quien cree en Allah y en el día del juicio final. كذلك القرآن في المظهر الثاني En la segunda manifestación أكثر من ذكر اليوم الآخر. vemos que el Corán alude frecuentemente al día del juicio final. لا تكاد تخلو صفحة من صفحات القرآن No hay ninguna página del Corán, ولا سورة من سور ni القرآن ningún capítulo del Corán إلا ويذكر فيها اليوم en الآخر. los que no se menciona el día del juicio final. فهذه دلالة على أهمية اليوم الآخر عندنا في عقيدة Esto الإسلام. refleja pues la importancia del día del juicio final en el Islam. المظهر الثالث En cuanto a la tercera من مظاهر اهتمام manifestación القرآن باليوم الآخر de la importancia que da el Corán al día del juicio final هو كثرة ما سماه الله لليوم الآخر من أسماء. son los numerosos nombres que tiene el día del juicio final en el Corán. فسماه الله القيامة El Corán alude al día del juicio final con el nombre de resurrección. وسماه الساعة
la hora, وسماه يوم الدين el día de la religión, وسماه يوم الحساب también el día de la cuenta, وسماه يوم الجمع también el día de la congregación, وسماه يوم الخلود el día de la eternidad, وسماه يوم الخروج. también el día de la salida. عشرات الأسماء Vemos que tiene varios nombres, الله سمى بها اليوم الآخر varios sinónimos que tiene el día del juicio final, دلالة على أهمية الإيمان باليوم الآخر. lo cual refleja la importancia de creer en el día del juicio final. هل معنى أيضا حياة البرزخ؟ بس البرزخ تقصد بها مرحلة معينة Al هي مرحلة Barzakhs القبر، se refiere a un estado de لكن اليوم cuando الآخر يشمل من uno بعد está الموت en la tumba. إلى الخلود في الجنة أو في Pero el النار. día del juicio final comprende desde la muerte hasta entrar en el fuego o el paraíso. فهذه المظاهر الثلاث Vemos pues que hay tres manifestaciones لأهمية الإيمان باليوم que الآخر. reflejan la importancia de creer en ما el هي día del juicio الحكمة final. لاهتمام القرآن باليوم الآخر؟ Entonces, ¿qué sabiduría hay detrás de esta importancia que confiere el Corán al día del juicio final? هل عندكم من إجابة؟ ¿Tenéis alguna respuesta? لماذا أكثر الله في القرآن الكريم الحديث عن الإيمان باليوم الآخر؟ Porque Allah habla frecuentemente del día del juicio final en el Corán. هو للترغيب أكثر من هو ترهيب. El hermano dice que es para animar a los musulmanes y no para desanimar. هناك حكم ثلاثة رئيسية في الإجابة على هذا السؤال. Hay tres sabidurías que acompañan la frecuencia de mención del día del في juicio لماذا final. اهتم القرآن باليوم الآخر؟ Hay tres sabidurías en este sentido. أولا Primero, هي ضبط الإنسان بالعمل الصالح. animar a las personas a cometer buenas obras. A hacer ثانياً. buenas obras. Segundo, كثرة نسيان الإنسان لليوم الآخر. el olvido frecuente de las personas del día del juicio final. الأمر الثالث Y la tercera sabiduría هي الرد على المكذبين. es refutar a los desmentidores. نبدأ بالحكمة الأولى Vamos a empezar con la من primera اهتمام sabiduría. القرآن باليوم الآخر. Sabiduría que hay detrás de la importancia que da el Corán al día del juicio final. أن الله في القرآن الكريم لما اهتم باليوم الآخر Allah en el noble Corán cuando da una importancia capital al día del juicio final, أراد أن يضبط الإنسان بالعمل الصالح con ello quiere animar a las personas a hacer buenas obras وأن تكون حياة الإنسان على العمل الصالح. y para que las personas perpetúen en las buenas obras. فالإنسان الذي يؤمن بالله واليوم الآخر Una persona que crea en Allah y en el día del juicio final, يعلم أن هناك حساب في الآخرة بعد الموت. pues sabe que hay que rendir cuentas tras la muerte. فكلما أقبل على عمل Entonces cada vez que hace una obra, تذكر أنه محاسب عليه، pues es consciente de que va a ser juzgado por esta obra. فعندها ينضبط الإنسان بالحق والشرع. Entonces, en este caso, se ciñe a lo estipulado, a la ley. فيكون العمل عند هذا الإنسان صالحا. Entonces, hace buenas obras. أما إذا كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر En cambio, si la persona no cree ni en Allah ni en el día del juicio final, فهل يتذكر حسابا؟ va a ser consciente de que va a rendir cuentas. صندرة؟ ما يتذكر حسابا No, لأنه لا يؤمن بهذا اليوم. no será consciente de este día porque no cree en él. فهو يعلم أن كل عمل يقوم به لن يحاسب عليه. Porque sabe que todo lo que hace no va a ser juzgado por él. كما قال القرآن الكريم Como dice el Corán. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Ellos no esperaban rendir cuentas. ما كانوا يعتقدون أنهم سوف Es يحاسبون. decir, no creían que iban a rendir cuentas. لذلك لا ينضبطون بالحق والشرع Por eso no se rigen por la verdad, la وإنما ley islámica, ينضبطون بالهوى sino والشهوة. que se rigen por los deseos y la pasión. يحتكمون إلى شهواتهم، Ellos se rigen, se remiten a sus pasiones. يحتكمون إلى أهوائهم. Ellos se remiten y se rigen por sus... ماذا ننتظر deseos. إذن
من أعمالهم. Entonces, ¿qué tipo de obras podemos esperar de estas إنسان personas? يحتكم إلى شهوته Una persona que se rige por su pasión, por sus أتجد deseos, منه عملا صالحا؟ ¿va a hacer buenas obras? ما ننتظر منه إلا عملا فاسدا. Entonces, las obras que se esperan son obras corruptas de esta persona. لذلك ربط القرآن الكريم Por eso el Corán بين الإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح. vincula creer en el día del juicio final y las buenas obras. فجاءت الآيات القرآنية En este sentido, hay varios versículos del تثبت Corán أن عدم الإيمان باليوم الآخر يفسد العمل الصالح. que ponen de manifiesto que no creer en el día del juicio final pues anula las buenas obras. فيقول القرآن في سورة الماعون: En este sentido se dice en el Corán: أرأيت الذي يكذب بالدين ¿has visto a quien niega la religión? أي يكذب بيوم Es القيامة decir, que niega el día del juicio final, فذلك الذي يدع اليتيم es aquel que ofende al huérfano ولا يحض على طعام y المسكين. no anima a dar de comer a los pobres. الذين كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر في عهد النبي محمد Quienes no creían en el día del juicio final en tiempos del profeta, كانوا يأتون في وقت الشدائد في مواجهة الأعداء، ellos venían en tiempos de enfrentamiento. فبدلا من أن يجاهدوا مع الرسول محمد Entonces, en vez de luchar al lado del profeta Muhammad, كانوا يذهبون إليه فيستأذنونه من الجهاد. ellos iban a él y le pedían que les eximiera de luchar. لذلك قال القرآن في شأنهم: Y por eso el Corán dice acerca de ellos: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ciertamente te piden permiso a aquellos que no creen en el día del juicio final. أي الذين لا يحبون العمل الصالح هم من لا يؤمنون بالله واليوم Es decir, الآخر. los que no quieren hacer buenas obras son los que no creen en el día del juicio final. ثم جاءت آيات أخرى في Hay القرآن también otros versículos en el Corán تتحدث عن أن الإيمان باليوم الآخر يصلح العمل. que dicen que creer en el día del juicio final pues hace que las obras sean buenas. فيتحدث القرآن عن الذين يثبتون مع النبي El محمد Corán habla de aquellos que son firmes con el profeta Muhammad ويكونون معه في طريقه إلى الجهاد في سبيل الله. y están con el profeta en su lucha por el camino de Allah. فهؤلاء لا يستأذنون ولا يفرون. Estas personas en cambio no piden permiso al profeta فيقول القرآن: ni se dan a la fuga. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. Ciertamente los que creen en Allah y en el día del juicio final no te piden permiso para luchar con sus bienes y personas. ثم تأتي الآية التالية También en el siguiente versículo فتتحدث عن أن الذين يسيرون على طريق النبي محمد vemos que se dice que quienes siguen el camino del profeta Muhammad هم الذين يؤمنون بالله واليوم son الآخر. quienes creen en Allah y en el día del juicio final. فيقول الله في En este القرآن: sentido Allah dice en el Corán: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ciertamente tuvisteis un buen ejemplo en ellos لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. para quienes esperan el día del juicio final y Allah. الحكمة الثانية La segunda sabiduría في لماذا اهتم القرآن الكريم باليوم الآخر que hay detrás de la importancia que da el Corán al día del juicio final هي كثرة الناس لليوم الآخر، كثرة النسيان لليوم الآخر. es decir, la frecuencia con que se olvida este día. كم مرة يتذكر الإنسان اليوم الآخر؟ ¿Cuántas veces nos acordamos del día del juicio final? كم مرة تتذكر هذه الدنيا؟ ¿Cuántas veces recuerdas o te acuerdas de este كم día? مرة تتذكر المواعيد في هذه الدنيا؟ ¿Cuántas veces recuerdas tus citas en este كم mundo? مرة تتذكر مباريات كرة القدم؟ ¿Cuántas veces recuerdas el tiempo en que كم habrá un مرة partido? تتذكر موعد لقاءاتك مع أحبابك؟ ¿Cuántas veces recuerdas tus citas con tus queridos? كم مرة نتذكر موعدنا مع الله؟ ¿Cuántas veces nos acordamos de la hora, del día del juicio final? عندما نموت ونصير إلى الله. Cuando después de la muerte estemos ante Allah. فغالب حياتنا فيها النسيان. Así que solemos olvidar
del día del juicio final en nuestra vida. لذلك الله أكثر من ذكر اليوم Por الآخر eso Allah insiste tanto en mencionar este día, حتى يذكرنا بهذا اليوم الذي ننساه كثيرا. para que seamos conscientes y recordemos este día. لذلك الله يقول في En القرآن: este sentido Allah dice en el Corán: يا أيها الذين آمنوا oh a aquellos que creéis, ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ¿qué pasa? Que cuando se os dice salid a luchar os mostráis holgazanes. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ¿Acaso preferís esta vida a la otra? فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Ciertamente el disfrute de esta vida no vale muy poco en la otra. الحكمة الثالثة La tercera sabiduría هي الرد على الكافرين المكذبين لليوم الآخر. consiste en refutar a los incrédulos que desmienten el día del juicio final. هناك أناس يؤمنون بالله Hay personas que creen en Allah, لكنهم لا يؤمنون بالبعث، pero no creen en la resurrección, لا يؤمنون بالآخرة، no creen en el día del juicio لا final, يؤمنون بالحساب. no creen en la rendición de cuentas. وهناك من يكذب الله ويكذب اليوم Hay الآخر personas que desmienten a Allah y también desmienten el día del juicio final. ويقولون أن اليوم الآخر هذه حكايات تقولونها. Y dicen que el día del juicio final son patrañas. فجاء القرآن الكريم Sin embargo, el Corán يرد على أمثال هؤلاء refuta a estos بأن البعث موجود في الدنيا قبل أن يتواجد في الآخرة، diciendo que de hecho la resurrección existe en esta vida antes de existir en la otra, ولكن قلوبكم تعمى عن رؤية هذا. pero que sus corazones no pueden ver eso. فيقول القرآن En الكريم: este sentido el noble Corán dice: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ¿acaso se sorprenden de que venga un advertidor de entre فقال ellos? الكافرون هذا شيء Y عجيب los incrédulos dicen: es algo asombroso. أإذا متنا وكنا ترابا ¿Acaso si nos morimos, si nos convertimos en tierra, ذلك رجع بعيد. es un retorno muy lejano? لذلك القرآن أكثر من ذكر اليوم الآخر. Por eso el Corán insiste tanto en el día del juicio final. يبقى ما هي الحكم من كثرة اهتمام القرآن باليوم الآخر؟ Entonces, ¿qué sabidurías hay detrás de mencionar tanto el día del juicio final en el Corán? ثلاثة حكم. Hay tres sabidurías. الأولى La primera, تحفز الإنسان على الأعمال الصالحة، تحفيز البشر على الأعمال الصالحة. نعم. Correcto. الحكمة الثانية La segunda sabiduría, ¿cuál es? كثرة نسيان الناس فيكثر القرآن من أجل التذكير. Es el olvido de ese día por las personas, por eso el Corán insiste en ello. الحكمة La الثالثة tercera sabiduría الرد على المكذبين. es refutar a los desmentidores. ما هي أدلة الإيمان باليوم الآخر؟ Vamos a ver las pruebas que reflejan el día del juicio final. هناك نوعان من الأدلة، Hay dos tipos de pruebas. هي ما ذكره القرآن الكريم Hay por una parte las pruebas mencionadas por el Corán من ذكر اليوم الآخر، sobre el día del juicio final وما ذكره القرآن الكريم أيضا y también lo que menciona el Corán من أن كل رسول أرسل إلى قومه إلا وأخبرهم عن اليوم الآخر. El Corán menciona que todos los enviados hablaron a sus pueblos de este día. فالقرآن الكريم أكثر من ذكر اليوم الآخر El Corán menciona frecuentemente el día del juicio final وأقام عليه الأدلة y aduce pruebas que demuestran que ese día existe ورد على المنكرين للبعث y refuta a los que no creen el día del juicio final. في كثير من المواضع. En varios pasajes نذكر منها ما قاله الله في القرآن: vamos a mencionar algunos. الله لا إله إلا هو Allah, no hay más Dios que Él. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة Ciertamente os va a reunir en el día de la resurrección, لا ريب فيه sobre el que no hay duda alguna. ومن أصدق من الله حديثا. ¿Hay alguien más verídico que Allah?
ويقول الله أيضا في Allah القرآن: dice también en el Corán, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب la virtud no consiste en orientaros hacia oriente u occidente, ولكن البر من آمن بالله واليوم sino que الآخر. consiste en creer en Allah y en el día del juicio final. وقال الله في القرآن: Allah también dice en el Corán, ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه quien niegue la creencia en Allah, en sus ángeles, en sus libros, ورسله واليوم los الآخر mensajeros y en el día del juicio final, فقد ضل ضلالا بعيدا. se habrá extraviado profundamente. فجاءت الآيات القرآنية Vemos pues que los versículos coránicos تثبت حقيقة اليوم الآخر، demuestran la verdad del día del juicio final, أنه حق موجود demuestran que es algo real, que سوف existe, نلقاه بعد موتنا. con el que nos vamos a encontrar tras la muerte. أما الدليل الثاني En cuanto a la segunda prueba, أن القرآن أخبر أن كل رسول أرسله الله إلى قومه el Corán أخبرهم باليوم nos dice que الآخر. todos los enviados hablaron de este día a sus pueblos. فنوح عليه Por السلام ejemplo, Noé, que la paz sea con él, أخبر قومه كيف يكون البعث، contó a su pueblo cómo será el día de la resurrección. فقال القرآن Y الكريم: en este sentido podemos leer en el Corán, والله أنبتكم من الأرض نباتا ciertamente Allah os originó a partir de la tierra ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. y luego os hará regresar a ella, os hará salir de ella de nuevo. وإبراهيم يدعو ربه بالمغفرة يوم الآخرة Abraham también invocará a Allah el día del juicio final. فيقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Y dice, y de quien anhelo que me perdone mis pecados el día del juicio final. وموسى عليه السلام También Moisés, que la paz sea con él, يخبر بأمر الآخرة، también habla de la hora. إذ يخبره الله في هذه الآية التالية: Y en este versículo Allah le dice, إن الساعة آتية أكاد أخفيها ciertamente la hora vendrá con toda seguridad. لتجزى كل نفس بما Y تسعى. la oculto para recompensar a cada uno según sus méritos. ويخبر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم Le dice a su profeta Muhammad, que la paz sea con él, برده على المكذبين للآخرة. para que refute a los que les miente el día del juicio final. فيقول القرآن: Y en este sentido el Corán dice, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا los incrédulos pretenden que no serán resucitados. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. Di, pues sí, seréis resucitados y se os informará de lo que habéis hecho. وذلك على الله يسير. Y es algo simple para Allah. أما كيف رد القرآن على المنكرين Ahora vamos a ver las refutaciones a los desmentidores. فهناك 4 ردود أساسية Hay 4 argumentos que refutan a los incrédulos, رد فيها القرآن على المنكرين لليوم الآخر. con los que el Corán responde y refuta a los incrédulos. الرد الأول: La primera prueba أن الإيمان باليوم الآخر es que creer en el día del juicio لا final ينكره العقل. no se niega por la mente. الرد الثاني: Y la segunda prueba أن الله القادر على الابتداء قادر على es الإعادة. que quien puede iniciar algo puede también hacer que vuelva. فإذا كان الله قد خلق الإنسان من العدم Claro, sabemos que Allah ha creado las personas de la nada. فهو قادر على إعادته إلى الوجود مرة ثانية. Entonces eso quiere decir que puede hacer que vuelva a existir. الرد الثالث: Y la tercera prueba أن الله القادر على نقل الإنسان من مرحلة خلق إلى مرحلة خلق es que Allah, que es capaz de hacer que la persona pase de la fase de la creación, قادر على إعادة الحياة إليه. de una fase a otra, también puede ser, es capaz de devolver la vida a las personas. الرد الرابع: Y la cuarta prueba
أن الإيمان بالبعث es que la creencia en el día del juicio final هو من لوازم توحيد الله في أسمائه وصفاته. o la creencia en la resurrección es una condición de la unicidad de los atributos y nombres de Allah. هذا هو مجمل الردود. Estos son pues los 4 argumentos con los que se refuta a los incrédulos. ننتقل إلى تفصيليات هذه الردود. Vamos a ver detalladamente estos 4 argumentos. فنبدأ بالرد الأول. Empecemos pues con el primer argumento. وقبل أن نرد الرد الأول نتحدث عن منكر البعث. Y antes de entrar de lleno en él, vamos a hablar de los que niegan la resurrección. الذين ينكرون اليوم الآخر Aquellos que niegan la resurrección o el día del juicio final, هم في الحقيقة لا يريدون أن يناقشوا أمر الآخرة. en realidad no quieren discutir sobre el día del juicio final. إنهم يكذبون الرسل جميعا. Ellos desmienten a todos los profetas y enviados. إنهم معادون للحق دائما. Ellos contrarian siempre a la verdad. حتى ولو جئت لهم بالأدلة العقلية والحسية. Incluso si les traes las pruebas tanto intelectuales como físicas. أن الذين ينكرون البعث Y también aquellos que niegan la لا يملكون resurrección دليلا على إنكارهم له. no tienen una prueba que demuestre que no hay resurrección. فهم ينكرون ذلك وفقط. Ellos simplemente se limitan a negar. الأمر الثالث في منكر البعث El tercer aspecto en cuanto a los que niegan هي la إثارة resurrección الشبهات es que ellos quieren pues, والشكوك حول وجود اليوم الآخر. suscitar dudas sobre la existencia del día del juicio final. فهم يستبعدون العودة إلى الحياة بعد تحولهم إلى عظام وتراب. Ellos no creen que serán resucitados una vez sean tierra y huesos pútridos. الرد الأول Vamos a ver el primer argumento. أن الإيمان باليوم الآخر لا ينكره العقل. Esto es, la creencia en el día del juicio final no lo niega la mente. الذين ينكرون اليوم الآخر Quienes niegan la resurrección en el día del juicio final يستكثرون على الله أن يحول العظام إلى خلق جديد. ellos dicen que Allah no puede transformar los huesos en una nueva creación. وهذا اتهام في قدرة الله. Y eso pues es una acusación a la capacidad de Allah, سببه الجهل والغفلة. que se debe a la ignorancia. لذلك الله يقول في القرآن Y por eso Allah dice en el Corán, وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا y إنا لمبعوثون. dicen, si nosotros somos huesos y restos, ¿vamos a ser resucitados de nuevo? إنا لمبعوثون خلقا جديدا. فلذلك الله يرد عليهم. Por eso vemos que Allah le responde. هم يقولون أن الله لا يقدر أن يحول العظام إلى خلق جديد. Ellos pretenden que Allah no puede transformar los huesos en una nueva creación. فيرد الله عليهم في القرآن. Entonces Allah los refuta en el Corán. فهم يستصعبون على الله أن يحول العظام إلى خلق جديد. Ellos dicen que, ¿cómo puede ser que Allah devuelva la vida a esos huesos? فرد الله عليهم في القرآن Entonces Allah lo refuta de la siguiente manera en el Corán. لو كنتم حجارة أو حديدا Y si sois piedras o hierro بدلا من العظام en vez de huesos, فإن الله قادر على أن يعيدكم نشأة جديدة. Allah será capaz igualmente de devolveros la vida. فقال الله في En القرآن este sentido, Allah dice en el Corán, قل كونوا حجارة أو حديدا di, sed piedras o hierro, أو خلقا مما يكبر في o صدوركم cualquier cosa creada que os venga a la cabeza. فسيقولون من يعيدنا Y dirán, ¿quién nos va a devolver la vida? قل الذي فتركم أول Di, مرة pues, ¿quién os creó por primera vez? فسينغضون إليك رؤوسهم Entonces, devolverán la cabeza y dirán. ويقولون متى هو Entonces preguntarán, ¿cuándo será eso? قل عسى أن يكون قريبا. Y quizás que sea cercano.
الإنسان وجد في هذه الحياة خالق أم مخلوق؟ ¿Los humanos son creados o creadores? الإنسان خالق أم مخلوق؟ ¿El ser humano es creado o creador? الإنسان مخلوق. El ser humano es creado. هل خلق نفسه؟ ¿Se ha creado a sí mismo acaso? هل هناك من ادعى أنه خلق الإنسان غير الله؟ ¿Alguien que pretenda haber creado al ser humano aparte de Allah? هل هناك؟ ¿Hay alguien que pretenda لا haber يوجد creado إنسان los humanos aparte de Allah? No hay ادعى nadie, أنه الخالق، por supuesto, que haya pretendido que es creador. فإن الخالق هو الله. Puesto que el creador es Allah. لو أن هذا الشيء قلت لمن هذا فسكت الجميع إلا واحد قال هو لي، نعطيه له أم لا؟ Si pregunto de quién es eso y se calla todo el mundo, pero una persona dice que es mío, ¿se lo vamos a dar o no? نعطيه له أم لا؟ نعطيه له. الله هو الذي خلق، Allah es el creador. لم يقل لنا أحد أنه خلق. Nadie ha pretendido ser el creador. يبقى البشرية تقر أن الخالق هو الله. Por lo tanto, toda la humanidad reconoce que el creador es Allah. ثم إن هذا الإنسان يتحول بعد الموت من حال إلى حال. El ser humano pasará por diversas fases tras la muerte. يتحول هذا الجسد إلى تراب بعد الموت. Primero, este cuerpo se transformará en tierra tras la muerte. لم يقل أحد أنه قادر على إعادته إلا الله. Nadie ha dicho que puede resucitar al ser humano, salvo Allah. فالله هو الذي قال أنا الذي خلق. Puesto que Allah dice, yo soy el creador. الله هو الذي قال أنا الذي أبعث. Allah también dice que es quien resucita. إذن الله هو القادر على كل شيء. Por lo tanto, Allah es capaz de todo. لأنه لا يوجد أحد غير الله Porque no hay nadie más que Allah يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه. que puede impedir la muerte. هل هناك أحد يستطيع غير الله ¿Alguien que puede impedir la muerte que no sea أن Allah? يدفع الموت عن نفسه؟ ¿Alguien puede impedir morir? من فيكم القادر على إبعاد الموت عن نفسه؟ ¿Alguien puede alejar la muerte de sí? قابل؟ لا يوجد أحد. No hay nadie que pueda evitar la muerte. Salvo Allah. لذلك الله يقول في القرآن Por eso Allah dice en el Corán, قل الله يحييكم di Allah os resucitará ثم يميتكم y os creará y luego os ثم hará morir يجمعكم إلى يوم y القيامة لا luego ريب فيه. os hará resucitar el día del juicio final sobre el que no hay duda alguna. فالله هو الخالق المحيي المميت. Vemos pues que Allah es el creador, es el que resucita y el que hace morir. فقد خلق الإنسان من لا شيء Allah creó al ser humano de la nada, فهو قادر على أن يعيده مرة ثانية من التراب. y por lo tanto es capaz de hacer resucitar al ser humano. لو كان الله الخالق عاجزا عن أن يعيد الإنسان Si Allah fuera incapaz de resucitar a los humanos, لكان أعجز في خلقه من قبل. y entonces habría sido aún más incapaz de crear la creación al لكن principio. خلق الإنسان ما كان معجزة على الله وإعجازا. Sin embargo, la creación del ser humano no ha sido algo que ha planteado dificultades a Allah, فالله قادر على إعادة الإنسان. puesto que Allah es capaz de hacer resucitar a los humanos. لذلك الله يقول في القرآن Por eso Allah dice en el Corán, وضرب لنا مثلا ونسي خلقه y nos pone un ejemplo a nosotros, habiendo olvidado su propia creación. قال من يحيي العظام وهي Y رميم. dice, ¿quién podrá dar vida a los huesos siendo pútridos? الرد الثاني La segunda prueba o segundo argumento أن القادر على الابتداء es que quien es capaz de crear algo de la nada قادر على الإعادة. puede también volver a crear eso. الله تام العلم Allah tiene un conocimiento perfecto, كامل القدرة، tiene una capacidad perfecta. لا يصعب عليه
أن يحيي العظام وهي رميم. Entonces no le resulta difícil resucitar los huesos siendo pútridos. لأن الذي خلقها أول مرة من العدم Porque quien creó al ser humano de la nada قادر على أن يعيدها مرة también ثانية. es capaz de dar vida a esos huesos. فهو كان عليم بها عند بداية خلقها، Porque tenía conocimiento de esos huesos cuando los creó por كامل primera vez. القدرة في إيجادها. Y por lo tanto tiene esa capacidad total para darles vida. فلذلك يقول الله في القرآن: Por eso Allah dice en el Corán, قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ciertamente les dará vida quien los creó por primera vez وهو بكل خلق عليم. y conoce a toda criatura. فعلم الله لم يتغير في الإعادة، El conocimiento de Allah no cambia cuando resucita. فعلم الله كما كان في بداية خلق El الإنسان conocimiento sigue igual cuando هو علم الله عند إعادة الإنسان مرة cuando ثانية. crea al ser humano por primera vez como cuando lo resucita. إذا كان الله بقدرته أوجد الإنسان في هذا الوجود، Si Allah con su capacidad ha hecho que el ser humano exista, فقدرة الله لم تتغير ولم تضعف entonces esta capacidad no cambiará في أن يوجد الإنسان مرة ثانية. para que Allah vuelva a dar vida al ser humano. لذلك الله في القرآن Por eso Allah en el Corán يعطينا الكثير من الأمثلة nos pone muchos ejemplos على أنه قادر على إعادة الإنسان مرة ثانية. para poner de manifiesto que puede resucitar al ser humano. العظام Los huesos, وهي في أجسادنا los huesos de nuestro cuerpo, تكون حارة رطبة، los huesos tienen una alta temperatura y suelen ser blandos. فإذا متنا Entonces cuando nos morimos, صارت باردة su temperatura baja يابسة y se vuelven más secos لأنها صارت ترابا، porque se han mezclado con la tierra. ففقدت حرارة الجسد. Entonces pierde la temperatura del cuerpo. هل هذه العظام الباردة Estos huesos fríos, اليابسة secos, يستطيع الله أن يحولها إلى عظام رطبة حارة؟ pueden ser transformados por Allah en huesos cálidos y blandos. هل يستطيع الله أن يوجد الشيء أن يوجد من الشيء ضده؟ Allah puede hacer que lo contrario de una cosa exista. نعم. أخبر الله في القرآن Allah nos dice en el Corán عن شجرة يقال لها المرخ Allah nos habla de un tipo de árbol llamado almar. والعفار، هي موجودة في أرض السعودية. Nos habla de un tipo de árbol que veis en la pantalla, que es un árbol típico de Arabia Saudí, ضرب الله بها مثلا: con el que Allah ha puesto un ejemplo. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا Allah os ha dado fuego de la madera del árbol verde فإذا أنتم منه توقدون. y hacéis fuego con este árbol. هذه الشجرة الخضراء Este árbol verde, إذا أخذ الإنسان منها غصنين si cogemos dos ramas de este árbol وضربهما في بعضهما y los golpeamos uno contra el otro, تخرج من بينهما شرارة نار. entonces se enciende el fuego a base de eso. إذا من الشيء الأخضر الرطب Entonces, de lo verde y lo blando, أخرج الله منه حرارة. Allah ha hecho que eso pues emita una temperatura. فهذه العظام الباردة Estos huesos fríos يحولها الله إلى عظام se حارة. transformarán por Allah en huesos cálidos. فالله يقول للبشر: Allah dice al ser humano, إذا كنت أنا قد أخرجت من الشجر الأخضر نارا si yo he hecho que salga fuego de este árbol verde فخلقت من الشيء ضده، y también he hecho que exista lo contrario de las أيصعب cosas, علي أن أحول العظام الباردة إلى عظام حارة حية؟ entonces ¿será acaso difícil para mí transformar
los huesos fríos en huesos cálidos. فالله لا يعجزه شيء في الإعادة. Entonces Allah no le resiste nada, lo puede hacer todo. ثم ضرب الله مثلا على قدرته. Allah también pone un ejemplo sobre su capacidad. هذه السماوات وتلك الأرض Estos cielos y la tierra, من الذي خلقها؟ ¿quién los creó? هل ادعى أحد من البشر أنه خلق ¿Alguien de los humanos السماء والأرض؟ ha pretendido crear los cielos y la tierra? ما ادعى أحد. Nadie ha pretendido eso. إذا كان الله القادر Si Allah, el capaz, قدر على أن يخلق السماء والأرض ha podido crear tanto los cielos como la tierra, وهما أكبر من خلق الإنسان، y su creación es más difícil, más complicada que la creación del أيعجز ser humano. الله من أن يعيد الإنسان؟ Entonces Allah va a tener acaso dificultades para Man el-akbar resucitar fil a khalq. los humanos. ¿Qué es lo difícil en la creación? الإنسان أم السماء والأرض؟ ¿El ser humano o los cielos y la tierra? إذا كان الله قدر على خلق الأكبر Si Allah ha sido capaz de crear lo más complicado, أيعجز عن خلق الأصغر؟ entonces va a ser incapaz de crear lo menos complicado من أن يعيد الإنسان إلى ما كان عليه. y volver la vida al ser humano. لذلك الله يقول في Por القرآن: eso Allah dice en el Corán: أوليس الذي خلق السماوات والأرض ¿acaso quien creó los cielos y la tierra بقادر على أن يخلق مثلهم؟ no va a ser capaz de crear algo como vosotros? بلى وهو الخلاق العليم. Pues sí, Allah es el creador, es el conocedor. الرد الثالث: El tercer argumento: القادر على خلق الإنسان Allah بنقله من مرحلة إلى es مرحلة، capaz de crear al ser humano haciendo que pase por varias fases. قادر على إعادة الحياة إليه. Capaz de devolver la vida a los humanos. الحمد لله على السلامة. أختي كوثر جاءتنا ضيفة جديدة. الله يبارك فيك. الله الخالق Allah, el creador, قادر على أن يخلق الإنسان es capaz de crear al ser humano بنقله من مرحلة إلى مرحلة، haciendo que su creación pues pase por varias fases. قادر على إعادة الحياة إليه مرة Y por lo ثانية. tanto también será capaz de devolverle a la vida. فهو الذي يقول في القرآن: Usted que dice en el Corán: يا أيها الناس oh personas, إن كنتم في ريب من البعث si dudáis acerca de la resurrección, فإنا خلقناكم من تراب nosotros os creamos de arcilla, ثم من نطفة y luego de una gota, ثم من علقة luego de un coágulo, ثم من مضغة مخلقة وغير y مخلقة también de carne formada o aún sin formar, لنبين لكم para mostraros todo con claridad. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل Y مسمى también en los senos conformamos lo que queremos hasta un plazo ثم determinado, نخرجكم طفلا y luego hacemos que salgáis ثم لتبلغوا أشدكم siendo niños, y ومنكم من يتوفى después alcanzáis la madurez. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر Hay quien de vosotros se muere prematuramente y quien alcanza el estado de لكي débil لا يعلم من بعد علم شيئا. para, tras haber sabido, no sepa nada. ثم يقول الله أيضا في Allah القرآن: también dice en el Corán: وترى الأرض هامدة y ves la tierra yerma. فإذا أنزلنا عليها الماء Entonces cuando hacemos caer sobre ella el اهتزت agua, وربت se agita وأنبتت من كل زوج بهيج. y da toda clase de espléndidas especies. ذلك بأن الله هو الحق Eso es porque Allah es la verdad وأنه يحيي الموتى y porque Él resucita a los وأنه muertos على كل شيء قدير y es capaz de hacerlo todo. وأن الساعة آتية لا ريب فيها Que la hora va a ocurrir, no hay duda de ello. وأن الله يبعث من في Y القبور. Allah va a hacer resucitar a los muertos. الله لما خلق الإنسان Allah, cuando creó al ser humano, ما خلقه
مرة واحدة أو دفعة no واحدة، lo creó de repente o de golpe. فانتقل من نطفة إلى إنسان، O sea, pasando de una gota a la persona. وإنما مر بعدة Sino مراحل. que la creación del ser humano pasa por varias fases. فكان الإنسان ترابا في بداية Entonces, al خلقه، principio se trataba de arcilla ثم انتقل بعد ذلك إلى مرحلة النطفة، y luego se transforma en gota ثم إلى العلقة، y luego al coágulo ثم إلى المضغة، y luego a la carne ثم شق سمعه وبصره، y luego se le da la vista y el وركب oído فيه الحواس y le da todos los sentidos, والعظام والأعصاب، los huesos y los nervios ثم أخرجه في هذا الخلق الذي y نعرفه. entonces le da esa forma que conocemos. لذلك الله يقول في القرآن: Por eso Allah dice en el Corán: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ciertamente hemos creado al ser humano de la mejor forma. فكيف يعجز الله بعد ذلك عن إعادة الحياة لهذا المخلوق؟ ¿Cómo va a ser capaz Allah de volver la vida a ese ser creado? إذا كان الله قادر على أن يحول الإنسان من مرحلة إلى Si مرحلة، Allah es capaz de transformar al ser humano pasando por varias fases, فهو قادر على أن يحول الإنسان من مرحلة العظام والتراب إلى مرحلة الحياة. entonces será también capaz de transformar al ser humano de la tierra y de los huesos y a la vida. سأل رجل النبي صلى الله Un عليه hombre le وسلم: preguntó al profeta Muhammad كيف يحيي الله الموتى؟ sobre cómo creaba, resucitaba Allah a los muertos. وما الدليل على ¿Y ذلك؟ qué prueba pone de manifiesto? قال له النبي الكريم Entonces el محمد: profeta le respondió: أما مررت بواد أهلك أو أهلك؟ ¿tú no has pasado por un río? جفنا. ¿Por un río seco? قال بلى. Dijo: sí. قال ثم مررت عليه يهتز خضرا؟ Entonces has vuelto a pasar y lo has visto con un caudal y verde. قال بلى. Y le dijo: sí, ciertamente. قال فكذلك يحيي الله الموتى. Entonces le dijo: la resucitación es igual. هذه الأرض الجافة Esta tierra seca لا حياة فيها في ظاهرها، aparentemente no tiene vida, بمجرد أن ينزل عليها المطر pero con el simple acto de llover, ماذا يحدث لها؟ ¿qué ocurre a esta tierra? تبدأ الحياة، Entonces viene la vida فيشق النبات من داخل الأرض، y las plantas crecen, فيخرج رويدا crecen a paso lento ينتقل من مرحلة إلى مرحلة y pasan de una fase a otra حتى يملأ الأرض خضرا. para al final hacer que toda la tierra هكذا sea الإنسان verde. يكون ترابا في الأرض Lo mismo ocurre con las personas. Al principio كما تكون البذور والحبوب في الأرض، somos tierra como las semillas. فينزل عليها الماء Entonces, cuando baja el agua, فتعود الحياة إليها. se vuelve la vida a esa tierra. كذلك عظامنا وتراب عظامنا، Pasa lo mismo con la tierra de nuestro cuerpo y los huesos. عندما ينزل عليه الماء Cuando baje el agua, وهو ماء الحياة، que es el agua de la vida, تعود الحياة إلينا مرة ثانية vamos a volver a la vida otra vez. كما تعود الحياة إلى النبات. Como vuelve la vida a las plantas. الدليل الرابع أو الرد الرابع El cuarto argumento es el siguiente. هو أن الإيمان بالبعث Es que la creencia en la من resucitación لوازم توحيد الله في أسمائه وصفاته. es obligatorio en la unicidad de los atributos y nombres de Allah. من أسماء الله أنه القادر. Entre los nombres de Allah encontramos el capaz. لا تقف أي خلق أمام قدرة الله، No hay nada que se le resista a Allah. فلا يعجزه شيء. No hay nada ante el cual Allah se muestra incapaz. إرادته مطلقة. Su capacidad es absoluta. فهو القائل في القرآن: Esto que dice en el Corán, إنما قولنا لشيء إذا أردناه ciertamente cuando queremos crear algo, أن نقول له كن le فيكون. decimos sé y es. فلو أن الإنسان أنكر البعث Si alguien niega la resucitación, فمعناه أنه
طعن في قدرة الله Eso significa que desafía la capacidad de Allah. فقال أن الله عاجز على إعادة Y الإنسان critica a Allah y dice que Allah es incapaz de وهذا devolver لا la vida يصح من al ser الإنسان humano. Y المسلم. eso es inaceptable en el musulmán. كذلك الله حكيم في خلقه. Allah también es sabio en su creación. لا يمكن أن يخلق الله الإنسان بلا حساب Allah no puede crear al ser humano وبلا عودة. sin pedirle que rinda cuentas فلو أن الله خلق y sin الإنسان resucitarlo. ولم يبعثه للحساب Si Allah hubiese creado al ser humano sin لكان الله عابثا في خلق sin الإنسان pedirle que rinda cuentas, entonces la creación no tendrá sentido. لأنه بذلك تساوى الطائع مع العاصي Porque con esto Allah equipararía al que obedece وتساوى con el que desobedece. المؤمن مع Y الكافر. también equipararía al creyente con el incrédulo. فالله سمى نفسه الحكيم. Allah se autodenomina sabio. فمن حكمة الله Y entre la sabiduría de Allah, أن تتواجد الآخرة. como algo sabio de Allah, debe existir el día del juicio final, حتى لا يتساوى الطائع مع العاصي para que no se iguale al que obedece con el que desobedece, والمؤمن مع غير المؤمن. ni el que cree con el que no cree. لذلك الله يقول في Por القرآن eso Allah dice en el Corán: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ¿Acaso pensáis que os creamos como diversión وأنكم إلينا لا ترجعون y que no seréis vueltos hacia nosotros? أحسب الإنسان أن Y يترك سدى también se dice: ¿acaso el hombre cree que se le dejará olvidado? فهذه الردود الأربع Vemos pues que estos son los التي اعتمد عليها القرآن الكريم cuatro argumentos في رده على المكذبين المنكرين لليوم الآخر. en los que se basa el Corán para refutar a los que no creen en la resucitación ni en el día del juicio final. وهي أن الإيمان باليوم الآخر لا ينكره العقل. Vamos a repasar estos argumentos. En primer lugar, أن الله الخالق la creencia en el día del juicio الذي final بدأ خلق الإنسان no se niega por el intelecto. قادر Segundo, على أن يعيد له الحياة مرة ثانية. Allah, el que pudo crear al ser humano por primera vez, también أن puede الله devolverle الذي la vida. نقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة في الخلق Tercero, que el hecho de que Allah haya creado al ser humano en fases, قادر على أن يعيد خلق الإنسان también es capaz de devolver la vida al ser humano, من مرحلة العظام والتراب إلى مرحلة الحياة. pasando de la fase de los huesos y la tierra a la fase de la vida. أن الإيمان باليوم Y en الآخر cuarto lugar, la creencia en el هو día من del juicio لوازم final التوحيد es algo obligatorio en la بأسماء الله en la وصفاته. unicidad de los atributos y nombres de Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل ما تحدثنا عنه هو الإيمان الإجمالي Lo que decimos باليوم الآخر. es la creación, creer en el día del juicio final de forma global. أما الآن نبدأ في الإيمان التفصيلي. Pero ahora vamos a empezar a hablar de la creencia detallada. فنتحدث عن تفصيليات اليوم الآخر Vamos a hablar de los detalles del juicio final وما يكون فيه من أحداث. y los eventos que se producirán ese día. لذلك الإيمان باليوم الآخر Así pues, la creencia en el día del juicio لا final يتحقق إلا بأمرين: no puede producirse sin dos componentes. الإيمان الإجمالي بوجود هذا اليوم، Primero, creer globalmente en la existencia de ese día. فيؤمن المسلم أن اليوم الآخر هو حقيقة De modo que tenemos que creer que el día del juicio سوف final es تكون una verdad. في هذا الوجود. Es una verdad, es algo que va a ocurrir. يأذن الله بوجوده. Y es algo que ocurrirá con permiso de Allah. ثم الإيمان بكل ما يخبر الله ورسوله عن هذا En اليوم، segundo lugar, tenemos que creer en lo que nos cuenta Allah y su profeta sobre este día. من أول الموت حتى الخلود في الجنة أو في النار. Desde los primeros momentos de la muerte hasta estar en el fuego o en el paraíso.
نبدأ أولا بأول مرحلة، Vamos a empezar por la primera fase, وهي مرحلة ما بعد الموت، que es la fase posterior a la muerte, وهي مرحلة القبر. que es la fase de la tumba. حد خايف؟ ¿Alguien tiene miedo? أنا نعم. هذه المرحلة ذاهبون إليها ذاهبون، Esta fase es una fase inevitable, فلن يخلد أحد في هذا الوجود. porque nadie seguirá viviendo eternamente en este mundo. فأول مرحلة من مراحل الآخرة La primera fase del día del juicio final هي مرحلة القبر. es la fase de la tumba. فالقبر هو المرحلة الوسطى ما بين الموت وما بين البعث. La tumba es la fase intermedia entre la muerte y la resurrección. أخبرنا النبي الكريم صلى الله عليه El وسلم noble profeta nos عما cuenta يكون في هذا العالم lo que في عالم القبر. ocurrirá en este mundo, el mundo de la sepultura. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: El profeta dijo, العبد إذا وضع في قبره cuando se coloca una persona en su tumba, وتولى وذهب عنه أصحابه entonces van sus compañeros a sus casas, أتاه ملكان entonces le vienen dos ángeles فيقعدانه. y lo hacen que se sienta. كيف؟ الله أعلم بذلك. ¿Cómo? Allah sabe cómo. فنحن تحدثنا عن الكيفيات. Porque nosotros hablamos del cómo. هذا عالم الغيب Es algo perteneciente له al mundo قوانينه que tiene sus propias leyes التي تختلف عن قوانين هذا que الوجود. difieren de las leyes de la existencia. فيقولان له: Entonces estos ángeles le dirán, ماذا كنت تقول في هذا الرجل المسمى محمد؟ ¿tú qué decías acerca de este hombre llamado Muhammad? فإن كان من المؤمنين Entonces si es de los creyentes, قال: أشهد أنه عبد الله ورسوله. dirá, yo doy testimonio de que es siervo y profeta de Allah. فعندها يبشر ببشرى عظيمة. Entonces se le anuncia una gran noticia. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار Entonces les dirán, أبدلك الله به مقعدا في الجنة. Allah cambiará tu lugar en el infierno por un lugar en el paraíso. أما الكافر أو المنافق En cuanto al incrédulo o al hipócrita الذي لم يؤمن بالله الخالق que no creyó en Allah el Creador أو أظهر الإيمان بالله الخالق o que mostró la creencia en Allah el Creador, وقلبه لم يؤمن بالله pero الخالق، sin embargo su corazón no había creído en Allah, يأتياه الملكان entonces le vendrán estos dos فيقعدانه ángeles y ويسألانه عن النبي harán que محمد. se siente y le preguntarán acerca del profeta Muhammad. فعندها يقول: لا أدري، Y entonces él responderá, no sé nada, أي لا أعرفه. yo no conozco a este hombre. فعندها يضرب ضربا شديدا. Entonces lo pegarán profundamente. وهذا ما ذكره الحديث. Y esto es lo que figura en el hadith. لذلك أهل الإيمان في عالم القبر Por eso los creyentes en el mundo de la sepultura يثبتهم الله عز وجل ويقويهم serán afianzados y reforzados por Allah. ويكون لهم عونا Y ومساعدا. Allah será un auxilio suyo y un ayudante suyo. لذلك الآية الكريمة: Por eso vemos que en el Corán يثبت الله الذين آمنوا se بالقول dice, الثابت. Allah afianza a los creyentes con la palabra firme. قال النبي الكريم محمد: El profeta Muhammad dice, نزلت في عذاب القبر. esta aleya se reveló con motivo de la tortura de la tumba. فيقال للميت في قبره: Entonces a la persona muerta en su من tumba ربك؟ se le dirá, ¿quién es tu Dios? وما نبيك؟ ¿Y quién es tu profeta y mensajero? وما دينك؟ ¿Y qué es tu religión? فإن كان من أهل الإيمان Entonces si es de los creyentes, ثبته الله. Allah فقال نبي lo محمد: afianzará y dirá a esta persona, mi profeta es وربي Muhammad, الله y mi الخالق Dios es Allah, el Creador, ودين y mi الإسلام. religión es el Islam. أما الكافر والمنافق En cambio, el incrédulo y el hipócrita فإذا سئل هذه الأسئلة dirá cuando se le pregunte, فلا يجيب فيقول: لا أدري. dirá, no sé nada.
لذلك الله يقول عن المؤمنين Por eso Allah dice acerca de los creyentes: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah afianza a los creyentes con la firme palabra en esta vida y en la otra. فهذه فتنة القبر وسؤال الملكين. Vemos pues las preguntas de estos dos ángeles y la situación en la tumba. كذلك من معتقد الإسلام También entre lo que se cree en el Islam, أن هذا القبر الصامت الذي نراه في داخله حياة أخرى. creemos que hay una vida dentro de la sepultura, aunque sea silencioso. إما عذاب وإما نعيم. Lo que se produce ahí es una tortura o una delicia, إما خير لصاحبه وإما عذاب عليه. una bondad o una maldad a la persona que está enterrada. فالقبر من خارجه صامت بالنسبة لنا. Para nosotros la tumba no hay ningún ruido. لكن نبي الإسلام محمد والقرآن يتكلمان أن في داخل هذا القبر حياة أخرى. Tanto la Sunna como el Corán nos dicen que hay una vida dentro de esta sepultura. إما نيران وإما نعيم. O bien fuego o bien delicia. فماذا أنتم مختارون؟ Entonces, ¿qué es lo que vais a escoger vosotros? La delicia. والقرآن الكريم يثبت حياة القبر. El Corán también reconoce que hay vida en la tumba. فيثبت أن في القبر نارا للكافرين المكذبين. Reconoce que habrá fuego para los incrédulos, los desmentidores. يقول الله في En este القرآن: sentido, Allah dice en el Corán: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. y los de Faraón serán cercados por el castigo. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Se expondrán al fuego tanto por la mañana como por la tarde. ويوم تقوم الساعة El día que أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. llegue la hora, haced que la gente de Faraón entre en el más duro de los castigos. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا Allah dice que se exponen al fuego por la mañana y por la tarde. المقصود بها عذاب القبر. Y eso significa, se refiere a la tortura de la tumba. وقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Cuando habla de la hora, cuando ocurra la hora, haced que los de Faraón se castiguen, sean castigados duramente. يقصد بها عذاب يوم القيامة. Se refiere a la tortura del día del juicio final. إذن هناك نوعان من العذاب Vemos pues que hay dos tipos de torturas: للمنافقين والمكذبين para والكافرين. los hipócritas, los incrédulos y los desmentidores. عذاب في القبر Una tortura en la tumba, من قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. serán expuestos al fuego por la mañana y por la tarde. والنوع الثاني هو عذاب Y الآخرة. también otro tipo de castigo, que es el ويوم تقوم castigo الساعة. del día del juicio final. كذلك الله يقول في القرآن Allah también dice en el عن Corán عذاب القبر: acerca de la tortura de ولو la tumba: ترى إذ الظالمون في غمرات الموت si vieras la agonía en la que están los injustos والملائكة باسطوا أيديهم y los ángeles tienden la mano: أخرجوا أنفسكم expulsad a vuestras almas, اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق hoy recibiréis un castigo degradante وكنتم عن por آياته تستكبرون. decir mentiras acerca de Allah y por haber sido altivos para con los signos de Allah. فقوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أي يضربونهم عند Cuando الموت. Allah dice los ángeles extienden las manos, pretende decir que los pegan. وقول الملائكة لهم اليوم تجزون عذاب الهون Y cuando los ángeles dicen: hoy vais a ser castigados أي duramente, العذاب الذي يكون بعد الموت. se refieren a la tortura tras la muerte. فالقرآن أثبت أن هناك عذاب في داخل القبر. Vemos pues que el Corán reconoce que hay un castigo en la وهذا ما tumba. يجب أن يؤمن به Y الإنسان esto es lo المسلم. que el musulmán tiene que creer. كذلك جاء في سنة النبي الكريم También محمد en la sunna del profeta Muhammad ما يثبت أن في القبر عذاب.
se reconoce la existencia del castigo en la tumba. مر النبي صلى الله عليه وسلم على Por قبرين ejemplo, el profeta pasó por dos tumbas فقال إنهما ليعذبان y dijo, ciertamente los muertos están وما recibiendo un وما castigo يعذبان في كبير، y están recibiendo castigo por algo menor. أي أن ما يعذب بسببه أهل القبرين Es decir, هو أمر كان سهل que عليهما la causa era una causa menor, algo fácil de enmendar. ألا يفعل هذا الأمر. Es algo que podían haber enmendado siendo vivos. أما أحدهما كان يسعى بالنميمة Uno de ellos era, hacía circular rumores y chismorreaba, وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، mientras que el otro orinaba sin protegerse. إما أنه يكشف عورته O bien dejaba ver su desnudez, أو كان ينجس ثوبه، o bien hacía que las gotas de la orina cayeran sobre la ropa. فأثبت النبي أن هناك عذاب في داخل Por القبر lo tanto, el profeta reconoce la existencia del castigo en في la tumba, قوله إنهما ليعذبان. puesto que dice acerca de estas dos personas que están siendo castigadas. وفي حديث آخر También en otro hadith, قال النبي صلى الله عليه el وسلم profeta, que la paz sea con él, dijo: إن أحدكم إذا مات si alguien de vosotros se muere, عرض عليه مقعده بالغداة والعشي le será expuesto su asiento por la mañana y por la tarde. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة Entonces, si es de los moradores del paraíso, وإن será, كان من أهل النار فمن أهل النار، entrará al paraíso. Si es de los moradores del infierno, entrará al infierno. أي من كان من أهل الجنة يرى مقعده في الجنة وهو في داخل القبر. Entonces, si alguien ya será de los moradores del paraíso, ve en su tumba que será de los ومن que كان من أهل النار entrará al paraíso. يرى مقعده في النار وهو في القبر. Mientras que si la persona será moradora del infierno, también lo ve en su tumba. فهذا دليل على أن في القبر عذابا. Por lo tanto, eso deja claro que hay castigo dentro de las tumbas. وأن الروح تعود إلى الميت في قبره. Y que el alma vuelve a las personas que están en las tumbas. إلا أننا نضع بعض الضوابط في فهم عذاب القبر Pero tenemos que regirnos por una serie de principios وفي عودة الروح إلى الجسد. para entender lo que ocurre en realidad en la tumba. أولا En primer lugar, لا يجوز الزيادة على ما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ما يذكر من حياة القبر. no tenemos que inventarnos cosas aparte de las que dice el profeta sobre el castigo de la tumba. لأن القبر غيب Porque la tumba es algo oculto. والغيب لا يعرف إلا Y بطريقين: lo oculto puede conocerse por dos medios. القرآن O bien el Corán وسنة النبي. o la tradición profética. ما دون ذلك لا نعتبره Lo demás no debe tenerse en cuenta, ولا نقول به، ni debe creerse en él. سواء قال به أحد من المسلمين Aunque lo diga alguno de los musulmanes, أو جاء في كتب غير y المسلمين. aunque figure en los libros de no musulmanes. الأصل عندنا في إثبات الغيب En cuanto al oculto, هو القرآن والسنة. nosotros tenemos que remitirnos al Corán o a la Sunna. الأمر الثاني En segundo lugar, ما صح من الأحاديث عن عالم القبر يجب الإيمان بها hay que creer en los hadices auténticos sobre el castigo دون الحديث عن de الكيفيات. la tumba sin preocuparnos por el cómo. الرسول ذكر أنهما ليعذبان El profeta dice que estas personas están siendo castigadas لأن الله قد أطلع. porque Allah se lo reveló. أما كيف يكون العذاب Pero preguntarse sobre cómo وبأي طريقة se يكون castigan y de qué forma, لا نتكلم فيه esto es algo sobre el que no tenemos que hablar. إلا إذا جاءنا حديث عن النبي محمد Salvo que tengamos un hadith
del profeta. فإن لم يأتنا حديث Si no hay ningún hadith, لا نتكلم no debemos hablar de ello, ولا نسأل عن كيف، ni debemos preguntarnos por el cómo, لأن عالم الغيب porque el mundo del oculto لا يعرف بالعقل، no puede percibirse por el intelecto, por la mente. وإنما يعرف بالخبر عن الله وعن رسول الله. Puede percibirse por lo que cuenta el profeta y el Corán. الأمر الثالث En tercer lugar, عودة الروح إلى الجسد. la vuelta del alma al cuerpo. الإنسان عندما يموت Cuando nos morimos, تنفصل روحه عن جسده، el alma se separa del cuerpo, فتصعد الروح إلى السماء. por lo que el alma sube al cielo. فإن كان من أهل الإيمان Entonces, si la persona es creyente, فإن كان من أهل الإيمان si la persona es creyente, نعمت روحه في السماء. su alma tendrá una buena condición en el cielo. وإن كان من أهل En الفساد cambio, si no es creyente la persona, عذبت روحه في السماء su alma será castigada en el cielo ثم تعود إلى قبره y luego va a volver a la tumba فتدخل في جسده. y entra de nuevo al cuerpo. كيف؟ ¿Cómo? الله أعلم. Allah lo sabe. الرسول أخبرنا أنها تعود، El profeta nos cuenta que vuelve el alma al فنؤمن cuerpo, أنها تعود. por lo que tenemos que creer en eso. أما كيف تعود الروح Pero no debemos إلى الجسد preocuparnos المتحلل por cómo vuelve إلى el العظام alma, التي صارت cómo ترابا. vuelve a esos huesos pútridos. هذا في علم الله، Es algo que lo sabe únicamente Allah, لأن عالم الغيب puesto que el mundo del oculto عالم مختلف عن es un عالمنا. mundo completamente distinto. al فإذا nuestro. اختلف عن عالمنا Entonces, si es distinto, إذا له قانون يختلف عن entonces se قانوننا. rige por una ley distinta a la nuestra. نحن في الحياة Nosotros en este mundo لكل عالم قانون. vemos que cada mundo tiene su propia ley. البحار لها قانون، Los mares tienen sus propias والأرض لها قانون، normas, la tierra tiene sus propias normas, والفضاء له el قانون. espacio también tiene sus propias normas. إذا تواجد الإنسان في غير الأرض يأخذ بقانون العالم الجديد. Entonces, si la persona no está en la tierra, tiene que regirse por la ley de este nuevo mundo. الإنسان عندما يكون فوق الأرض Nosotros cuando estamos encima de la tierra, يتنفس تنفسا عاديا، respiramos normalmente, لكنه عندما يغوص في الماء pero cuando nos sumergimos en el agua, هل يتنفس تنفسا عاديا respiramos normal أم يحتاج إلى قانون o جديد necesitamos regirnos por otra norma لكي تتوافق حياته مع حياة هذا الوسط para الجديد. que la vida humana esté en consonancia con este nuevo medio. كذلك الإنسان Entonces lo mismo ocurre عندما يكون في القبر cuando estamos en la tumba. فهناك قانون مختلف عن قانون الدنيا. Pasamos a regirnos por una nueva ley لا يحق لنا y por lo tanto أن نتصور عالم القبر no podemos بقانون الدنيا. imaginarnos la ley de la tumba con la ley de este قانون mundo. مختلف Es كلا una ley, وجزءا es una norma completamente distinta عن de هذا este العالم mundo الذي نعيش فيه. en el que vivimos. نحن عندنا في الحياة مثلا Nosotros, por ejemplo, en la vida الأمور المادية لها قانون، tenemos los materiales que se rigen por una norma. والأشياء الغازية لها قانون، También los gases también tienen una propia norma. والأشياء السائلة لها قانون. Los líquidos también se rigen por una أليس norma. كذلك؟ ¿No es así? ها؟ فلا يجوز أن نتعامل مع الأشياء الغازية بقانون Por المادة. lo tanto, no podemos, por ejemplo, reaccionar ante los gases con las leyes de la materia, de lo sólido. هذه المادة لها ميزان Esta mesa pesa algo والسوائل لها ميزان y los líquidos también pesan والغازات لها y ميزان. los gases también pesan. هل نستطيع أن نوزن الهواء بقانون المادة؟ ¿Acaso podemos medir los gases con las leyes de los sólidos? هل أستطيع أن أزن الهواء بقانون البطاطا Yo بميزان puedo البطاطا؟ medir los gases con la balanza de las patatas. لا يصح. كذلك الإنسان في القبر Inapropiado. Lo mismo ocurre يكون وفق ميزان وقانون con las personas en la tumba. يختلف عن ميزان وقانون Se الحياة. rige por una ley distinta a la ley de la فلا vida. يصح لي أن أفكر بعقلي في الحياة Por lo que no debo بنفسي preocuparme ما أفكر به في عالم por القبر. lo que ocurre en la tumba de la misma manera لا que يصح pienso منا ذلك. en este mundo. هذا ما نريد
أن نفهمه جميعا. Esto es lo que tenemos que entender todos.